Ekitabo ky'ekyeshongoro eshura ya mushanju abaishiki ba Yerusalemu. Iwe muhara w'omugabe we, ebigyere byawe kandi bishemere omu nkaito. Enyugunyu zawe ni nk'amabare g'obuguzi bwingi n'omurimo gw'engaro z'omuhangu. Ekishoroshoro kyawe ni nk'ekikopo ekitakoshaga vinyo ejwangize. Enda yawe ni nk'ekirundo ky'engano ekihinguririziibwe emyangangye. Amabeere gawe ni nk'abaana b'esirabo babiri abaziirwe empasha. Ebisya byawe ni nk'omunara gw'emiino y'enjojo. Amaisho gawe ni nk'ebinyanja bya Heshiboni ebiri ah'irembo rya Batirabimu. Enyindo yawe ni nk'omunara gwa Lebanoni ogurikureeba Damasiko. Omutwe gwawe ni nka Karumeli. Eishokye ryawe ni nk'omwenda gwa bujwa. Omugabe akwatwa obusibo bwaryo nk'enkwatwa. Kishwera. Iwe orikukundwa, omwishiki orikurigirwa, eshori murungi kandi nooshemeza. Ekyemerero kyawe ni nk'omukindo, amabeere gawe ni nk'omutisa gwagwo. Ningira nti ningira kutemba ogwo mukindo nkwate amataagi gaagwo. Nk'abaasibwa ki, amabeere gawe gaba nk'ebijuma by'omuzabibu n'okutamiirana kw'omwisyo gwawe kuba nk'okw'emicungwa. Akanwa kawe kaba nka vinyo erikuhita ezindi, erikuraba omu kanwa n'omu maino, ekasheneneka gye aha mumero. Kishwerwa. Ndi owa nkunzi yangye kandi rukundo ye ninye eriho. Nkunzi yangye, ija tugyendane omu ishwa, tuze omu birorero, tucumbikeyo, tugurukire omu misiri y'emizabibu, tureebe oku erikutooka, tureebe ku eraaba yaarabize n'amakoma mahanga gaarabize. Okwo niyo ndakworekere rukundo yangye. Amadudayimu galeeta okutamiirana. Kandi aha muryango gwitu hariho ebijuma binuzire eby'emiringo yoona, ebisya n'ebikuru ebinaakubiikiire iwe nkunzi yangye.